Mwiriwe, tariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Reka tuvuge ngo agaho gahuye n'umunyutsi, sivyo? None se tubyite gute? Bitewe nuko Iran ibwiye Leta Zunze za Amerika ko bagiye kwishyuza ivyo bari gukorera muri kara karere kurasazwa hagati mu mura wa Hormuz, mazi ya Oman, amazi y'abaperse, ngo bagiye kubyishyuza amaraso. Hormuz ni urugamba rwapanzwe n'impande zombi. Amerika ariko yabwa gasopo na Iran. Amerika nivyo yateguye ko igomba kwiyaniza bikomeye cyane leta Iran. Iran nayo kandi rwayo iteguza ko igiye gutanga isomo ritazibagirana ku banyamerika ngo burya icyo baje kwizirikaho muri kara karere burya ngo kigiye kurangira kibaturikanye. Ni bya bindi banga kizinze ku muhoro birangira kawuciye. Leta zimwe za Amerika rero zizinze muri kara karere kurasazwa hagati ngo ugiye kubarangirana nabi. Bamwe mu parakommandos abasirikari bakomeye cyane ba Iran IRGC bemeje ibidasanzwe bagiye gukorera Leta Zunze za Amerika muri iki gihe cyihangana ritoroshye, aho urasazwa hagati buri kuberamo ibyo twakita ko ari ibishya kuri front line ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amerika itangiye nanone mu buryo bukomeye cyane gutera hejuru kuri Hormuz HMS, ndetse ngo Iran izanye ibihendutse byica ngo nabyo ubwabyo biteye Leta Zunze za Amerika gukora mu mbuto. Bati basha natwe dufite ubushobozi bwo gukora misile ziremereye ishobora gutanga igisubizo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bati iki? Bati ngani mutwereke. Leta Zunze za Amerika isi izana icyo twakita ibikorwa biremereye cyane bya gisirikari, hitizana imbaraga zisanzwe za gisirikari mu rwego rwa misile. Naho bigaragaza ko bagerageje misile iremereye iterwa n'indege z'intambara, kandi misile ushobora guhomza buri wese baba bahanganye nawe. Ibivyo olingate ubyange cyangwa se uzemere kubivuga n'ukwivugisha amatama abiri, ariko kubibona ni ibindi. Ndabikubwira n'amatangazo ngaye imbere yawe yasohotse. Hanyuma ariko si byo gusa, ahubwo ubwo muri Hormuz bukomeje kuba bwinshi. Ubwato butoya bwa Iran ngo bukomeje gutera icyago gikomeye mu karere. Ubwato buto bwa Iran ibihumbi n'ibihumbi ngo bwaje kugota, aho bwakoreshejwe n'igihugu cya Iran bagota ibihumbi by'abasirikare Leta Zunze za Amerika. Urya Amerika nari kubona ko ibintu bikomeye cyane. Hanyuma usibye ubu bwato bwa leta Iran bwongeye kuri koroza murasirazuba hagati y'amazi ya Hormuz, ubwato buto bwa Iran buri kuza bugotagota ingabo za Leta Zunze za Amerika, ndetse bukawushobora no gutuma ibintu binduka mu rariya mazi yo mu Kigobe. Ibi byo kubivuga reka tuvugisha amatama abiri, natwe tuvuge gutyo. None ingabo za Iran zataye muri yombi zafashe matekwa intasi za Israel Mossad. N'urugamba rwinjiye mu rwego rw'ubutasi, aho abafatwa bagomba gutangira kumanikwa n'igihugu cya Iran, aho cyemeje yuko abaza kugitata mbo muri iki gihugu cya Israel muri Mossad ufashwe wese ariko mukwitwa kajwiga bakamanika ku giti. Nta mikino. Iran yemeza ko gukora ubutasi kwa Mossad ari sakirirego. Uwo mugabo numwe mu batewe muri yombi n'igihugu cya Iran. Byose ngiye kuza mbibabwire kamwe ku kandi kubiri kuvugwa kuri tele, ndetse no kuburyo n'uburyo ibintu bimeze nabi muri kino gihe mu ntambara Israel Leta Zunze za Amerika bose bafatanije bahanganyemo n'igihugu cya Iran. Ni munyemerera nkabaye ikaze tajyana ku musozo. Ngiye ubaye ikaze, Ndumungu wa Kamanzi w'Uruwande. Ikaze kuri mwese. Nizo wabyitegereje wese byabanje kumushobera. Bati si ibyo bintu kuko biranashoboka bigakunda neza muri kino gihe tuzi neza uburemere bw'urugamba. Natwe tuti none reka twe tubisesengure, tubyanalize, tubicukumbure, tumenye ngo ese koko wa mugani birashoboka cyangwa wa mugani niba birahunga bipfa kuvugwa gutyo gusa ko bidashobora kubaho. Muzabyishyuza amaraso. IRGC yakaniye Hormuz urugamba rwapanzwe bundi bushya rugomba kubamo umunyembaraga, umunyantege nke yagiye mu bigori. Bana kuza kwivuruguta muri intambara udafite imbaraga, muri ko nyembaraga bahondane nanjye ni gutyo. Mu buryo rero butunguye benshi cyane bakomeje gukurikirana ibera muri asazo hagati, batunguwe n'izaya makuru ari gutangazwa. Kubera iki?
bitewe nuko ingabo za IRGC zatanze umuburo ukomeye cyane ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze bavuga yuko bagiye gufunga inguni zose, bagiye guhagarika ibikorwa zose abanyamerika bakoraga muri kara karere bagasikara byigenzurira. Amagambo yatangajwe n'ingabo za Iran zikorera Katamaria bavuze neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba ikomeje ibikorwa byabo byo gufunga amato muri ariya mazi, bigomba kuzana igikorwa gikomeye cyane cya gisirikare, kandi ngo bazahura n'igisubizo kidasanzwe, icyo bise decisive response, igisubizo cyitondewe neza kizatuka ku ngabo za Iran. Ngo nimba aba bateye n'uva Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje gufunga amazi muri cya cyerekezo, kandi bagakomeza gufunga amata azana imari mu gihugu cya Iran ajya ku bwato ku byambo bya Iran, bagomba kuzahura n'ingaruka ziremereye cyane ziturutse ku mbaraga za IRGC. Niko itangazo tuzi Katamaria ribivuga. Uyu muburo kandi wongeye kwiyongera aho bavuze ko ubu ngubu Iran ifite imbaraga kuruta mbere kose zo guhangana n'ikibazo kimeze nka gutyo, kandi bavuga yuko Iran ari igomba kubona uburyo bukomeye cyane bw'ubugenzuzi bukomeye, kandi uyu munsi ari kubigaragaza bagenzura umuhora Hormuz byuzuye, kandi bakavuga yuko uko ibintu bimeze ubu ngubu byongeye kugaragaza neza ko Iran nta kuyikumira. Abatanze amakuru bavuga yuko ngo Iran itarimo kwibeshya ku byo irimo kuvuga. Hormuz ni agace gakomeye kagomba kugenzurwa, nta n'ugomba kuzihagarika Iran kuhagenzura, kandi Tehran iri gutanga n'umuburo ukomeye cyane ko n'umutundi duce byange bizakunda tugiye kuboneka igisubizo gikomeye cyane bitewe n'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gukora. Hakurikijwe rero inambara imaze igihe kinini baye, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zikomeje kuvuga ko zifite ubuhangaje ndetse n'ubudasa mu rugamba, bakavuga ko bagomba guhangana na Iran. Iran ivuga ko nanone yubatse ubushobozi bwe bukomeye, muri iyi minsi bakoze imyiteguro ihambaye ishobora kubemera kurwana kuva ku 28 z'ukwezi kwa kabiri mu rugamba banganye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byabahaye ubushobozi ndetse n'ububasha bwo kwitegura intambara y'ivikagira no kuba bayitsinda. Iran yavuze ko niba hari umuntu witeguye kwagabaho igitero cyangwa se gukomeza kubahombya, uwo batera agomba kwitegura kuzahura n'igihombo gikomeye igihe baza bari guhangana n'aba babateye aribo bazabinisi n'abanyamerika. Kandi ngo gukomeza guhangana bizazanira igihombo gikomeye abanyamerika n'abanyesirayeli. Ibi bibaye mu gihe nanone mu gihe Washington nayo ivuga ko yakomeje gahunda zayo zo gufungira amato agera ku zamba bya Iran, ariko ibi Leta Iran igiti ibikorwa bitemewe n'amategeko ndetse no kurenga ku bikorwa byo guhagarika intambara agahenge. Iran kandi nanone ndavuze neza ko yitegura guhangana n'abasekere mu mazi ba abanyamerika, by'umwihariko mu gihe baba bashaka kushotora cyangwa se guhirahira binjira mu muhora Hormuz. K'ibyo ngibyo bazaba bafite uburyo bwo kwindura umutekano bwo guhangana n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara bikavuga yuko uwari umupango wapanzwe na Iran wo kuzamura urwego rw'intambara, kuko bazi neza ko byange bikunde ibikorwa nk'ibingi bishobora kuzagerwaho. Gusa uyu muburo wa Leta Iran ni umuburo ukomeye. Perezida Masoud Pezeshkian yavuze neza ko iyi nzitizi yashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka kuvanaho uburyo bwo kongera kuzamura ibiganiro, kuko iyi mbogamizi ikiriho nta biganiro bishobora kuzavuka. Mu yandi magambo yavuze ko gino gitutu ku gisirikare cya Iran kitazigera na rimwe cyemerera ko ibiganiro bya diplomasi bibaho. Hanyuma ariko nanone intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye kujya muri Islamabad mu gihe nanone Iran itanga ubutumwa bigaragaza ko baba batiteguye kujya muri bino biganiro. Nyamara bamwe bakemeza ko bishoboka cyane ko Iran ishobora kuzagira ubwo yinjira muri bino biganiro, nubwo bamwe bavuga bati timo kubona ibirengeje ibyo twigize twabona mu gihe gishize, tukubona intambara irenze uko twigize kuyitekereza, tukubona ihangana tutigeze tubona mu bihe byashize. Kandi ibi nta kindi kintu ushobora kugena cyangwa se nta kindi kintu ushobora kuzara usibye ihangana ritoroshye, ihangana rikomeye mu buryo bw'imbaraga. Nubwo Leta Iran ariko nanone yemeza yuko yiteguye guhagarika ibikorwa byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Hormuz, Amerika nayo wavuga ko yakaniye ite. Ni mu gihe Iran yagaragaje ko ikora intwaro ziciriritse cyane zifashwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru atugeraho aremeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatangiye ibikorwa nk'ibyo ngibyo byo gukora utuntu tworoheje. Ikimisile bise GDM Long Range CBU 75 isa nk'ari misile nshyashya igezweho igereranije igenda mu kiragati bizwe nka medium,
iyi GDM ifatwa ko izaba misile nziza cyane. Amakuru aturuka ku basirikare bamwe bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barwana mu mazi avuga ko iyi ntwaro yakorewe cyane cyane kurwana intambara yo mu mazi ndetse no guhangana na bya mine byo mu mazi mu gihe byabaye ngombwa. Amakuru atangazwa n'aba ofisi kandi n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga yuko byari ngombwa gukora ibikorwa nk'ibingibi cyangwa se igikoresho nk'iki ngiki mu gihe hari ubwoba bukomeye cyane bw'intambara ishobora kwaguka ikaba yarwanirwa mu mazi. Ubu intambara ntiri kuvugwa cyane cyane kuba yaba ku butaka ahubwo mu mazi. Amakuru yemeza yuko ibikorwa byo kugerageza iyi misile byatabaye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 4 mu gice cyo majyaruguru ya Mugu, mu gice cy'inyanza izwi nka Mugu Sea Range muri California. Ari naho ibyo bikorwa zabiriye muri rusange. Hanyuma ariko iyi ntwaro bivuga yuko ishobora gukora ibirometero n'ibirometero, ikaba yarenga ibirometero yenga 200 minota itageze kuri 34, ikaba yatanze igisubizo cya nyacyo cya gisirikare kandi ikaba yemeje aho igomba gukubita byanyabyo mu gihe gito gusa, aho ikubiswe bigateriho igihombo gikomeye. Amakuru akanemeza yuko kandi nkuko abahagarariye Boeing bivuga, iyi ni misile yongeye kunozwa neza no kwemezwa tariki 3 z'ukwezi kwa 4 bamaze kureba ubuhangaje bwayo n'imigendere yayo ndetse n'intego yageraho. GDM Long Range Missile none kandi ifatwa neza cyane ko ari zimwe muri za misile zishizweho bombe zigenzurwa mu buryo bwa GPS, ko ishobora mu buryo budasanzwe kubita ku mato, bakubita kwa marine ndetse no kuzambu. Hanyuma nanone amakuru akemeza yuko ikintu nk'iki ngiki cyane cyane mu ntambara y'amazi aba ari ingenzi cyane mu gihe uzi neza kwanganye n'ingabo zikomeye zo mu mazi. Bamwe bemeze ko GBU-75 GDM ari imwe muri misile zigizwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoze muri kino gihe kandi yagizwe muri na Boeing, kuko nabo babaye mu b'ingenzi bafasha kugira ngo ishyirwe mu bikorwa ryayo rigerweho cyangwa se kuyikora bigende neza. Kavuga yuko rero ari igikoresho wavuga ngo cy'ingenzi cyane ku bagikoze kandi ari ingenzi cyane ku bazagikoresha ku imbere ku rugamba. Birumvikana kugeza amagingo aya kivugwa nyine mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko nta wundi muntu kwisi urayevugwaho kuba yabona bumwe muri ubu bwoko bw'intwaro igiye gukoreshwa n'abanyamerika cyane cyane mu gihangana rikomeye hagati y'Iran na Leta Iran byaba rikomeje kujya imbere. Aha ni Iran ngo bazayikocorera byanyazo bakayigisha isomo rya gisirikare. Dore impamvu Iran imaze igihe kinini igaragaza neza ko mu gihe imirwano yari irimo kuba ndetse na nyuma ko batangaza ibihe by'agahenge hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran itigeze yicara, yakomeje ibikorwa byo gukurikirana ikoranabuhanga ryabo ndetse no gukora zimwe muri za misile z'ingenzi zakifashishwa cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba na drone. Ibi kandi nanone bikaba kongera kwemeza yuko bagiye mu rugamba Iran itazabura ibikoresho izakomeza gukora yihagazeho byanyazo. Gusa muri drone bakoze drone imwe bise Gaza, hanyuma nanone no muri misile bagiriyo bita Lasgas, nkigaragaza neza ko mu gihe ikindi gitero gikomeye cyane kuri Iran cyaba gitangiye ibikorwa remezo bitunganya petrol na gaze yo muri Asia bwo hagati byaba bigiye guhura n'izago bikomeye, isekezwa n'ituritswa ihomborwa n'isekezwa nyine byanyabyo bitutse ku ngabo za Iran. Aha bikagaragaza neza cyane ko Iran yiteguye urugamba rukomeye kandi rwo guhombya adversaire uwo bahanganye ku mirongo y'imbere ku rugamba. None batinywa ubu rugamba mu gihe rukomeje muri Hormuz, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zifitiye ubwoba. Impamvu ni iki? Nuko Leta ya Iran ngo yazanye drone nyoya. Ibintu bikomeje gutera ubwoba cyane, nubwo amavuta ari guhenda cyane ku mpuzamahanga. Ku itangazo yashyizwe ku itangazamakuru rya Iran ku televiziyo kuri munsi wa 6 bagaragaje video nshyashya igaragaza ubwato butoya bwa Iran, ariko banagaragaza ubwato bunini bwa Iran bwiteguye guca muri Hormuz bugenzurwa. Amakuru yemeza yuko ubwato bunini bwa Leta Iran bwagaragaye buzengurutswe n'ubu bwato butoya bwa Iran kandi busa naho bugomba kuhacungira umutekano. Ibi ngibi benshi bavuga ko byongeye kugarukana igikorwa gikomeye cyo cyabaho guhangana mu mazi ya Hormuz. Amakuru atagenzuwe neza inkomoko yayo avuga yuko igihe amafoto yafatiwe atazwi, ariko muri Hormuz koko ibyo byabayemo. Gusa ariko bisobanuke neza umuhora wa Hormuz amakuru yemeza yuko ufunzwe na Leta ya Iran, nubwo amata aturuka muri Hormuz cyangwa se yinjirayo anafungwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigo cy'aba Oman, nyine mu cyo bise US blockade.
ngiki rero ni igikorwa gikomeye cyane Iran imaze gukora ndetse no kugeraho kugaragaza ko ishobora kugenzura cyangwa se gukurikirana amato yayo ikanaherekeza akaba agenda ibirometero n'ibirometero ntabwo babafite yuko ashobora gukumirwa na Leta Zunze za Amerika, ahubwo bavuga bati ubwo Amerika ari abagabo cyangwa se ubwo Leta Zunze za Amerika ari abanyembaraga ngaho nibaze bahangane n'ubwato bwacu barebe ng'ishyano rirabakira barebe ng'ibyago birabazira. Muri make Iran isa nawe iba yiteguye gukora ibikorwa biremereye bya gisirikare kuri Leta Zunze za Amerika. Byumve gutya, Iran izi neza ko imbogamizi Leta Zunze za Amerika zihari kandi izi neza ko Amerika itagiye guhita izikuraho bizako kanya, kandi Iran iracyashaka gutwara ubwato bwabo butwaye imizigo babujyana hirya. Kubw'ibyo rero bazanye ubwato bwabo bushyashya bunyaruka cyane bugenda bugaragiye cyangwa se buherekeje ubwato butwaye imizigo bwa Leta Iran kuri Leta Zunze za Amerika. Baramutse bashatse kuburasaho kuri inshu bagomba kuzahita bahangana, kandi Iran isa nateguje igihombo kuri Leta Zunze za Amerika ko twabibonye mbere, babwira Leta Zunze za Amerika ngo mwe muzabyishyuza urupfu mu gihe mwiteguye kugira icyo mukora muri aya mazi, mugisubiye mu gutegura gukora ku ngabo za Iran. Icyo gihe bizabana umwaka iserere. Si ubwa mbere bivuzwe ko hari ubwato bujya butambuka mu muhora cyangwa se bujya bunyura mu gice cya Hormuz cyangwa se bukanyura muri aya mazi. Byabanje kuvuga ko abatambuka ari abashinwa, ubwato bw'ubushinwa butajya butungwa n'agatoki na Leta Zunze za Amerika barabizi, ariko amakuru akanemeza ko n'ubwato bujya kuri 20 bwa Iran bwatambukaga bute. Gushoka cyane cyane ko Leta Zunze za Amerika ziba zineza ko gufungira 100% Leta Iran byatera ibyago bikomeye n'igihombo kidasanzwe. Ari mpamvu Leta Iran yavuze iti okay, tujya dutwara ubwato bwacu tubugaragiye, tuzi neza ko kubufata buzajya bitera intambara. Amerika nayo ikosi idashaka gukora no kurwanira muri ariya mazi, ko kuyarwaniramo bishobora guhita bituma n'abanyamahanga babizamo. Byumve gutya, Leta ya Amerika ihanganye Leta Iran mu mazi ya Hormuz cyangwa se muri amuhora wose kuva ku kigobe cya Oman kugeza mu kigobe cya Perse. Bishoka cyane cyane ko ibisasu byayobekagwa ku bwato wenda nk'ubwa Korea ya ruguru mama cyangwa se yenda igisasi kikayobekagwa ku bwato bw'Ubushinwa Awanda, cyangwa se kikayoba ku bwato bw'igihugu wenda urugero Hong Kong. Nubwo idakunze kuvugwa ariko biba bitinyitse cyane ko ushobora byinjira mu ntambara. Amerika ntabwo ari abaswa rero upfa kujya kurwana ahantu nk'ariya harimo imari y'abibihugu bikomeye kandi biba biregetse muri buryo byahita byinjira muri iyi ntambara. Ni Amerika bihita bibonekera cyane cyane ko idashaka kuza mu ihangana rya nyaryo, ahubwo gucungana na Leta Iran ngo ariko batera Iran ubwoba, Iran ikabigendamo gakeya, bayibwira ati cishwa ha nigacishwaho nyine, ariko mu byo guhangana ntabwo ari tayari. Iran none gufata intasi za Leta Zunze za Amerika tubyita akantu gato cyane, cyangwa tuvuge ko ari ikindi gikorwa kiremereye Leta ya Iran irimo gukora Leta Zunze za Amerika. Yego intasi zirenga magana zimaze gufatwa n'igihugu cya Leta ya Iran, intasi za Leta Zunze za Amerika. Leta Zunze za Amerika ni intasi za Israel zo muri Mossad, ariko nge nawe tubiziranyeho. Tuzi neza ko Mossad na Leta Zunze za Amerika ari bamwe batatira abandi, nta CIA nta Mossad, barafatanya mu butasi. Ubu rero Iran biravuga ko itangiye kwafata mpiri matekwa ikamanika ku migozi gakata amajosi. Uko niko izi ntasi ziri kugenzwa. Mossad nibo bari gufatwa ari benshi. Ubu rero bisa naho intambara iri kubera mu gicucu kubera ko Iran iri guhangana na Leta Israel. Ni nyuma y'uko amakuru akomeje gutangazwa avuga ko Iran yafunze undi muyobozi cyangwa se indi ntasi ikomeye muri Mossad bakamufungira ku butaka bwa Iran. Ubutegetsi bwa Iran bwagaragaje neza ko hari abantu benshi bakorera Israel bafata mu majyaruguru ya Iran barimo gutata iki gihugu cya Iran, bagereza amakuru ubutasi bwabo, kandi amakuru akavuga yuko ibikorwa nk'ibi ngibi baba barimo gukora ari ugutata ibikorwa bya gisirikari cyangwa se ibigo bya gisirikari n'ahari intwaro ha Iran. Amakuru aturuka kuri Minisiteri y'Ubutasi ya Iran avuga ndetse n'igisirikare cya Iran ya RGC avuga yuko hari abasirikare benshi wasinasi nyinshi zagiye zitabwa muri yombi zikora ibikorwa by'ubutasi ku butaka bw'igihugu cya Iran. Gusa ubu ntabwo ari ubwa mbere bivuzwe, kuko Iran yavuze kenshi yuko ari umubare munini cyane mu gihugu hose w'abantu bashinzwe gukora ubutasi bakorera Israel mu byumweru bishize. Amakuru aturuka mu bayobozi avuga yuko inzego z'umutekano ziyemeje gukurikirana
abafite intwaro, abafite ibikoresho bya gisirikari ndetse n'abakoresha ubutasi binyuze mu gukoresha n'ikoranabuhanga ryabo ndetse no kwitegura guhangana n'ibitero ibyo ari byo byose. Bamwe bakavuga yuko abenshi cyane muri izi ntasi bagiye bafatanwa udukoresho tw'ikoranabuhanga, agafatana uduce tumwe twa za misile cyangwa se uduce tumwe tw'intwaro ndetse n'imbunda ntoya. Izi ntasi zagiye zifatanwa ibyo bikoresho. Hanyuma kandi nanone bikavuga yuko bishoboka ko bano bagabo cyangwa se izi ntasi zaga zifite gahunda zo kuba zanakora igitero kihishe muri Iran. Ari nabyo rero amakuru avuga yuko igihugu cya Iran iyo gifashe umwe mu bantu bitwa intasi 100% akenshi akatirwa urwo gupfa. Kandi Iran minsi 5 ishize bamanitse intasi 6 zo muri Isirayeli. Bivuze ngo Isirayeli abatasi babo ba Mossad bafatiwe muri Iran nta yindi mitereto no gusezera ku isi, bicwa banyonzwe. None ibikorwa bimeze gutyo bikorwa na Iran birimo gutera uburibwe abanya-Isirayeli, bizatuma abanya-Isirayeli baca bugufi, bemere yuko guhangana n'Abapalestina atari ikintu cyoroshye, atari ikintu cyo gupfa kwisukira, maze bemere ibya Peresi bavuga bace bugufi kubarasa, cyangwa bazagira umujinya w'umurandura nzuzi bagende bahonde mpaka babatsinze. Nyimungu akamanzi ntabwo mbizi, urabizi harya uruwande. Gushimiye cyane ko tubana buri munsi isaha ku yindi. Nubu uri inshuti nziza, byo komeza kubana natwe. Salam shalom.